Umva aka kantu, umva aka kantu, ibyo wumvise ni ukuri kandi ni impamo. Ibi ngibi bikomeje kugenda bifata indi ntera kuko iki cyorezo cya Marburg gikomeje kugenda cyandura abantu benshi cyane, aho leta y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba yatangaza ko abagera kuri batandatu bamaze kuba bakitaba Imana bazize iki cyorezo nyuma y'iki ngiki cya Mpox Monkey. Reka tuze kuvuga kuri iki cyorezo ndetse tuze kuvuga ku bubi bwacyo, abamaze kucyandura se n'abandi n'ingamba leta yatangiye kugenda ifata, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu ngubu USA yamaze kuba yashyira hanze itangazo rivuga ko abakozi bayo baba abambasaderi ndetse n'abandi basanzwe bakorera iriya leta mu gihugu cy'u Rwanda ko bagomba kuba bakorera serivisi mu buryo bw'iyakure kugira ngo bataza kuba babasha kuba bakandura iki cyorezo cyamaze kuba cyahangiyikisha isi n'u Rwanda muri rusange, dore ko rwatangiye kugenda rufata ingamba ndetse rugashyiraho na mbarigo cyangwa se icyo twakwita nk'umuyoboro wo kuba abantu batangira kugenda bagenderaho. Reka nkubwire ngo rero niba ariho tugiye kubana bwa mbere, kanda subscribe ndetse nibutse nawe utari wayikora ko ugikomeze kugenda uba uw'agaciro, kubera ko amakuru n'ibiganiro tugenda tunyuza aha ngaha bigenda bikugeraho gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse tukazajya tubasha kubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza aha ngaha ku Kuri News TV. Reka rero twihuse cyane tudatinze tuze kurebera hamwe aya makuru. Turaza kuvuga ku iki cyorezo cya Marburg ndetse turaza kuba twakerekeza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuze kuba twasesengura akantu ku kandi ku ntambara ikomeje kugenda ishyamiranya impande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya leta. Reka nkubwire rero ko turaza kuba twasesengura akantu ku kandi, impamvu nyamukuru Tshisekedi we yamaze kuba yakivugira ko nta yindi mpamvu abona, nta gisubizo ko agomba kuba yatera u Rwanda, nta yindi mpamvu abona muri ibi ngibi ndetse kandi nta bundi bwumvikane abona hagati aha ngaha y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuze kuba rero twahera kuri iki cyorezo, tuze kuba twavuga kuri iki cyorezo ndetse Minisiteri y'Ubuzima Minisante kugeza ubu ngubu ikaba yamaze kuba yashyiraho ingamba ndetse no kuba yatangaza ibintu bikomeye cyane ko iki cyorezo kitakiri icyo gukinishwa, ndetse ko iki cyorezo umuntu agomba kuba yakirinda aho yaba ari hose, ndetse uduce tumwe tukaba twatangiye kugenda dushyirwa muri guma mu rugo. Ni icyorezo gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange, aho iki cyorezo gikomeje kugenda gifata abatari hejuru y'imyaka 50. Kugeza ubu ngubu abamaze kuba bakitaba Imana bari hasi y'imyaka 50 abenshi. Aha rero ni naho Minisiteri y'Ubuzima Minisante ikomeza kugenda iburira Abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga muri rusange bari mu gihugu cy'u Rwanda gushyiraho ingamba ndetse no gukomeza kugendera ku ngamba zafashwe na leta, dore ko uduce tumwe na tumwe twatangiye kugenda dushyirwa muri guma mu rugo. Bamwe bakagenda bavuga ko ibi ngibi zaba ari ingaruka zo kuba harafunzwe insengero, ndetse ko ibi ngibi ari ibisubizo by'abayobozi babashe kuba bafunga insengero, dore ko ari nyuma gatoya y'uko insengero zibaze kuba zafungwa. Iki cyorezo rero cya Marburg cyatangiye kugenda kivugwaho n'abantu bagiye batandukanye, ndetse abasesenguzi n'abanyamakuru bakagenda bakivugaho, ndetse ko gifite ibimenyetso biteye ubwoba, ndetse ko n'umuntu gifashe mu gihe gitoya kigomba kuba cyahita kimuhitana byihuse cyane. Iki cyorezo rero ni indwara ije mu Rwanda nyuma y'iyi Mpox Monkey, aho iyi Mpox Monkey yari yatangiye kugenda ititiza imitima z'abatari bakeya, aho rero iki cyorezo cyari gitangiye kugenda gishyira amaguru hasi cyangwa se kugenda kigenza makeya. Iyi Marburg nayo ikaba yatejemo bamwe mu bapasitoro ndetse n'abandi bakuru b'amadini batangiye kugenda bavuga ko ibi ngibi ari ibisubizo ndetse ibi ngibi ari ingaruka mbi ku Rwanda, mu gihe bafunze insengero ngo nta mahoro bagomba kuba bagira, mu gihe insengero ubu ngubu bagakwiye kuba barimo kugenda bavuga ko bakabaye kuba basengera iki cyorezo cya Marburg. Kugeza ubu insengero inyinshi zirafunzwe, dore ko
insengero mu gihugu cy'u Rwanda inyinshi zifunzwe kubera ubucucike ndetse no gusanga hari abantu bakomeje kugenda basengera ahantu hateye ubwoba no gukomeza kugenda basenga mu buryo butandukanye butubahirije amategeko. Kugeza ubu rero iyi Marburg ikaba yaragaragaye mu Rwanda, ikaba imaze guhitana abarenga 6. Kugeza ubu ngubu iki cyorezo cyabashije kuba cyatitiza amahanga yose, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatangaje amagambo akomeye, aho zashyize hanze itangazo rivuga ko ambasaderi y'Amerika mu gihugu cy'u Rwanda igomba kuba yafunga imiryango ikabasha kuba yakorera mu rugo, ndetse utuntu twayigenda yikorera ikabasha kuba yadutanga kuri telefone cyangwa se kuri mashini, icyo bise iyakure, kugira ngo hubahirizwe kuba batagenda bandura cyangwa se banduza abandi iki cyorezo cya Marburg cyaje mu gihugu cy'u Rwanda. Icyorezo cyaciye ikuku, dore ko mu mujyi wa Kigali hari uduce tumwe na tumwe twagiye dushyirwa muri guma mu rugo, ndetse ingendo zikaba zahagaze muri rusange. Kugeza ubu ngubu kiretse ingendo zerekeza ku bitaro cyangwa se ari imodoka za leta zabugenewe zo gutwara abarwayi kwa muganga, arizo zemerewe kuba zakomeza kugenda zifata ingendo, ndetse n'utundi duce tumwe na tumwe tukaba twatangiye kugenda dushyirwa muri guma mu rugo. Ibintu byatangiye kugenda bihangayikisha abantu n'abaturage muri rusange, aho kugeza ubu ngubu ubuhahirane mu duce tumwe na tumwe byatangiye kugenda biba izambe, aho utapfa kuva mu gace kamwe ngo ube wakwerekeza mu kandi. Reka rero iki cyorezo cya Marburg tuze kuba twakireka, kuko twerekeze hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mirwano ikomeje kugenda ishamiranya M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ahangaha ndumva niho harimo gukomeza kugenda habera imirwano igiye itandukanye, aho uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ufata uduce tugiye dutandukanye, ndetse ukagenda uhasha cyane ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo, ukagenda ukomeza kugenda uzihashya mu buryo butigeze bubaho, aho ku munsi w'ejo harashwe abasirikare bagera kuri 6 b'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bakabasha kuba bahita bahasiga ubuzima. Aho rero iyi M23 irimo kugenda ivuga ko yagiye ifata ibindi bikoresho ndetse n'intwaro by'uyu mutwe wa FDLR, aho rero uyu mutwe wa FDLR usanzwe wari ugize ihuriro ry'iyindi mitwe igenda ifatanya n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubu reka tubabwire ko amakuru atugezeho aka kanya ari uko M23 yongeye kuba yatangiza intambara ku ngabo z'igisirikare cya leta, aho zari zisanzwe zikambitse. Reka rero amakuru yo tubararikire kumva andi ataha, wicyo usaba ni ugukanda subscribe ndetse ugakora na share, kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5 tubagezeho amakuru mashya, amakuru y'icyorezo, amakuru y'imyidagaduro n'andi makuru y'imikino ndetse